Si musi uriya motari ndebera ahantu ageze buriya motari ntabwo umuntu yamenyera ari muri karitsiye turimo kugonga afande ari afande ndi kubona yahageze ari hariya haruguru ho gatoya ari ari hano haruguru yatugezeho ubwo nta kuntu twajya kwambara sivile vuba kugira ngo tugende ahubwo noneho twambare sivile kugira ngo mbone ukuntu mufata kuko umumotari ndamushaka cyane kurusha abandi bose twagenda tukamufata kabisa nta kuntu umumotari oya kurahora umusore akakanya sasini drama makuru alo. We mubi. Yo. Bimeze bite? Fresh. Ese mwana kutama ya makuru kandi uzi ko mba nahagaze imanda kuya ngo ndiko n'imbere bimeze. Shangiye natashye nageze na home. Baracyari mu mwana. Kwenze ko batasasa komisa kumenye. Ejo baracyamara cyo mu muhanda cyabaye agakwabo. Oya ariko baracyarimo bakirimo kabisa. Ariko yo niyo masaha yo gutaha. Amani ngiye kubana nako zira ari iradega imeze kuri mwana wasanga n'ubundi ari nanjye bategereje nawe wamenye. Ese kumbe byabari insazizi. Ikibazo plake yanjye barayifashe. Ndabizi barayifasha mu tipa mbwiye ngo ejo bundi ngo plake yanjye shaka ayisize rusherishe. Zira staff zirarenze. Na plake Shasi byo mbabwira se ngo muzaye mugena kubwira umugenzi ngo napfuke plake ni bibazo ntago ari ibyo. Sawa nanjye nyine kambe ndebye ukuntu niyaranje namone nanjye ndi gusinzira nabuze n'umugenzi nzana yo mbona umugenzi yenda ukuntu kumbwira akanamfukira plake ariko byanze nabuze umugenzi nzana kandeba ukuntu nanjye nyine kandeba ukuntu nanjye naba nihengetse hano bigire ko gasaba 11 nyine ngo ndabize bavuye mu ndapimanye kuko bari abandi bo bazasambi araza no muri nageze mu rugo ndi gutsinda kandi bantu ngahengeka nanjye mbe nsinziye kuko ndi kubona funze igipangu cy'umucyo kandi hano ngahengeka nanjye mba nsinziye narebi ndajya ngo baza amakuru binanze nakubwiruka kaza ukayicisha ukabera ukuntu bimeze mwana nagura akantu. Sawa nyine wabuhejeje heza wowe mu kanya gatoya urebe simbuke urebe uko bimeze. Sawa.
umunaniro. Yes afande. wageze muri zone Nawe ndi kuri wa muhanda ya station mwapanzeho niyo ndi wa kabisa. Hagize impinduka nababwira afande. Niho magaze hagize igihinduka nababwira. Ya afande. Ndiyo kabisa ndiyo. Ndiyo kabisa. Nabaye ntago ndi bava afande, ndabaye kabisa. sawa mu afande ari hariya hiriye none ugiye kugira nyine kujya umumotari amenya ko turi guteretana urumva ugiye kunyisirene naho nyine kugira ngo niko turi ashege nazo tumuceka Bro. Nari bwo. Sawa. Sisi neza. inakiri wanyu tugeze hari imbere Asha. Kuri babiri se. Sa polisi ntabwo bagezemo koko ndi kubona ka. abapolisi bose ziriya ntabwo baririya ubwo ngize ngo bagufashe uvuye Oya nyina ntabwo bafashe. Niko mbare n'itsinda ntabwo. ukoze uteburira Oya njye mfite umutekano nakoze Asha nako ndi umupolisi ejo bundi ibyo ni ibyawe byihoreye ntari bigira kuba none se izikarite se mwe munazizi? turi hariya hepfo nyine kuko tugiye hariya isote n'akana Ndabibona. umukozi wanjye None se kakabiri karaye pfa kafunze. kariya baragafunze kariya Kandi kariya gakesha mbizi. karakeye Kariya karakesha. Ese nako umva nyine Tugwishyira plaque ntari wicara inyuma. Nubona polisi iri gufatira. Cyangwa hagapfukama. n'agasisi ngo badashyiraho ku ntari Ushaka ko dushyiraho ku ntari. Ushaka ngahe? Tuvuga nangahe n'amafaranga. hariya kuri hoteli hari hepfo hari no ku cyapa ntari oya ntabwo bibiri Ese abantu babiri. Se kwa rubyeme n'undi abyeme tukajya. oya nyine sanze ari menshi Ubu biratanga. Kumaranye n'abandi ndabangoze iki? nagushyiraho ijana za ntari Biri mataratu. Biri magana 8. ntari Ati dukorana neza. sawa None se cyari icyo tugenda. Kakarasubiye kukagura mu gisementi. Kakaravuye kukagura mu gisementi. unyumvire Ko tujye tuganira uri umujene nanjye ndi umujene. Mbese nagahashye so ngashyira umuhungu. sanze ntabwo ari sawa Oya nabyadanje ega nawe mba nawe mukuru umujene. Ako ja boss angirya neza. ariko namwe abamotari murarya Akadazwa amata se ko dutanga bibiri. Twa ntabwo bajya bato. tugere Umva barakazi. Umva nyine mubwira. Gucamura amado webo. Ko ndamwe n'abapolisi bari. Ko n'ubone umupolisi ngiye dufata burake vitamine. Abaswera cyabara dushajije n'ukwiga umuntu bihisha bako abavuda mu hito. generali ndakugura n'agatupa ntari Uri kuri ndagacupa. Ori jama mwana uri ntabwo nka zaka ndaje njana. nushaka y'indani ndayikugurira Nura motari uduteje impanuka ese yirukanga. Uri gukora impanuka bingu ugashaka gucika. Ni nawe watendetse uriya wirukanse rwose. Oya bagomba kubapimira. We navunitse kandyame.